tākiri ko te ata ki runga ki ngā maunga e korihi ko te manu korori korora kōrero te a mai no tua whakari. Toro ana nā hea tā tamani te rā ki te pairangi. Mā tai kau ana ki nuku ki rangi me a rāwa tamariki. Ko tāne te atua nāna nei ona mātua whakamaua he tūturu āwhiti whakamaua kia tīna. Hui e tāiki e. Following their full and final treaty settlement redress with the Crown in 2014, Ngāti Kuia have now formed a strategic plan that outlines their vision, goals and objectives for the future. I think back to 2014 when we adopted 4 pou that have continued to provide us with a solid foundation to progress our key priorities. These pou being Ngāti Kuiatanga, he tangata, te taiao and te putia. O ko te tino nako o tērā ne, ko te ora tonutanga o te iwi. Me o na hapu, whānau, tērā. He rautaki tērā kia whiwhi ai tērā āhuatanga o te ora tanga nui tonu. Ki ngā āhuatanga katoa ko te ohanga, ko te Hauora, te whenua, te moana, era āhuatanga o Ngāti Kuia. E rapu nei e mātai. 4 pou, so if we've got, he tangata, and we've got that, and that's, making sure that our people are all right and have got somewhere to come home to. So that they have a sense of pride. So if we continue to do what we're doing, and one of those things, maybe, to build our whare tupuna, to have our calves so that our ancestors are secure in the knowledge so we can continue that type of training, those things. So when our people come home, they've got knowledge, they've got a place that's pride, and the ability to maybe spread out and be part of the community again. The Ngāti Kuiatanga, that's certainly about our cultural position, our waiata, our history, our whakapapa, our pepeha, our whakairo, our mahi, our pakohe, all of those things that connect us to the old. Our taiao, again, our strategic plan, it's all about the kiwahas, to have a thriving and abundant biodiversity, so that will sustain our people. And it's it. With the putia is to never let it go. To secure that for future generations, but build it to, it's like from 24 to 80, but to build it so it's always there, and then in time it will provide for our people in many, many different ways. Te whakarauoringi a Ngāti Kuia. Te whakarauoringi a Ngāti Kuia. Te katoa. I roto te oranga, te reo, ngā tikanga, ngā pāki, te tangata, te Hauora, wera mō. I roto I tēnei au, o te rautaki. One of the things that our mātua taught us was, you got to work hard. Nothing comes for free. Everything you work hard. And we were all taught to work hard. With people that have school holidays and we'd have to go off and go do seasonal work. That was the way it was. The strategic plan highlights whakatipuranga, kotahitanga and hauora, the growth, togetherness and wellness of the iwi. While COVID dominated all matters across the motu, increased participation by whānau in the affairs of Ngāti Kuia is noted. Management and the various mandated rōpū continue to deliver over a wide range of mahi. The successful completion of the majority of the objectives in our annual plan is testament to that hard work
I think more to creating the ability to get jobs rather than become a employer. That's a very expensive business to do. But I think that in building confidence, providing the opportunity to actually work at something. Kia pupuru anō i a Ngāti Kuia I tōna tino rangatiratanga, ki runga I tōna whenua, ki runga I tōna wai. Maunga, aha ko te aha nā o mātou tūpuna I whakaritea, kia heke iho anō ki ngā uri, mā rātou anō e whāngai e pena pena, kia tupu pai ai rātou, I runga anō I o rātou whenua ake. And I just think some of those values, koenga, ngā tikanga, ngā whakaaro a rātou mā, ai tuku iho kia mātou, kei te whakanaro I tahi mea. But it's up to us to maintain those things. Yeah, it really is. The Ngāti Kuiatanga, and those are the things that we've said in our strategic plans. Ngāti Kuiatanga, he tangata, he taiao, and he putia. It's a collective of pou that, and it could be considered the four cornerstones of your whare. That they will maintain us within it. And it's like tuia. It's sort of like above, below. Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia ki roto, tuia ki waho. It's encompassing of all of our people and all of our mātauranga, learning from the past, living for the future. Nā reira, ana he iwi iti mātou, ka noho atu mātou ki te taho te awa, ki titi raukau e ngā hui rumaki, wānanga reo e rua, ka tahi anō ka mahi ngā tau e rua kua hipa. Engari, ko ngā whakatupuranga katoa ni, te rautaki, ko ngā rangatahi, ko ngā kaumātua. Tōke nei au I taku waka e, tōke nei au I taku waka, te waka nā tūrangi e, ko Hawaii taku waka. Ko te tikanga o te rōpu, a kura tai waka, kei te aro mātou ki ngā iwi o kura upo waka. Ara, rangitāne, Ngāti Kuia, Ngāti Apo ki te rātoa. E te honanga hoki ki ngā iwi o te takiwa nei. He waka ururu moana, he waka ururu kapua, nau e tire ai te mara mai whanake. Ko tai mai I runga I te aroha mo tēnei o ngā kaupapa. E te hoki he tangata whenua. Engari, te nuinga, kua mahi kei te kawaki tō rātou ni taha, ko hoki mai anō kia ora tonu. Tēnei o ngā mahi ki tō mātou ni rohe. Whenua kia e ake ana koe, ko te toi te huatahi ki au e, he toi tangata he. Ko te mea nui, ka pua wai te reo Māori, me ona tikanga hoki, mā rātou. Kei te whai rātou o rātou ake moimoia, ko tēnei tētahi ara, ko te tumanako, he ara pai mā rātou. Toi e, tēnei au, te whanatu nei, tēnei au, te whaneke atu nei, tēnei au, te turuki atu nei, he tai ka wheo ki tāpiti, he tai ka wheo mai ki au. Kumea mai, kia piri, kumea mai ki te huaro, he tai matua e, tai ki e. Similar to many iwi throughout Aotearoa, Ngāti Kuia have engaged with their people in recent years and have developed a real strategy that aims to regenerate, support and revitalise te reo Māori o Ngāti Kuia.
Nā reira ki roto I te rautaki mō Ngāti Kuia, ko tōna ingoa, ko pau whakarewa te ke te kōrero a Kuia, nā te huataki, tuku matua ki te rā o ngā ingoa. Nōna hoki te whakaaro kia reo me ona tikanga, te rautaki. E hara mo te reo anaki, tēnei rautaki, engari kia hoki mai anō hoki nā āhuatanga tika mō Ngāti Kuia, pēnā anō te tikanga o Ngāti Kuia. Pērā tonu te te o ngā whainga o tērā o ngā pepa. Ko te reo, mā te reo ka ora, mā te kōrerotanga o te reo, te kōrerotia o te reo ka ora. Me ka waiho noi ho ki te pātū, ki te pepa, he rea ora tērā, ka hore. Me puta I te ārero o te tangata. Hoi anō te tehi marau pea o te runanga, kia whakarite ai he huarahi ki te reo mō ngā uri o Ngāti Kuia. One of the key aims of the reo strategy of the iwi is to raise awareness of the status and importance of te reo o Ngāti Kuia. I korotia te aho te rautaki a iwi, ko taku ki te ngā tuatahi e whā ngā tikanga I whakaritia nei e Ngāti Kuia hei tikanga taumata. Ara ia ko te mana, te kotahitanga, te manaakitanga me te whanaungatanga. Nā reira au timata ki reira ki ngā tikanga e mea ana te iwi, anei ko te taumata o ngā tikanga. Nā reira inoho e rā hei tuapapa mo te rautaki. Ko te rautaki kua whakaritia I roto I aua tikanga, te tūmanako. Me te mōhio hoki he whakatūpuranga e ora ai te reo. E ora anō ai te reo ki roto I ngā kāinga. An important outcome for the iwi will be that kaiako, kaiawhina and kaimahi will be predominantly from Ngāti Kuia. Ko te tai o Kuawata, kia whakatūria tō mātou ake kura, hei wāhi whakanui I o mātou kōrero o Ngāti Kuia, o mātou tikanga, o mātou kawa. Kia noho pūmau e rā ki roto I o mātou tamariki, ki te puta rātou ki waho ka mōhio rātou ai no Ngāti Kuia au, anei oku tikanga, anei oku kōrero, anei oku kawa. Ko au tētahi o ngā kaiako I mua I te whānau rā, ki te piki te kaha o te whānau, ki te kōrero I te reo Māori. He miharo aku tauira, miharo rawa. Aha kua he tino whakamā rātou I te timatanga, kua kite ke rātou I te painga o te noho tahi ki roto I te karaihe o Ngāti Kuia. So ia karaihe ka tū aua karaihe ki roto I te tari o Ngāti Kuia. And he miharo tēnā, nā te tautoko o te iwi nei, ka tae au ki te whakaaho I te whānau. And he pai rawa atu e nei karaihe. Tō mātou reo ake
te mita, ko taua patu hoki, hea te he kihinga rānei, he kāno mātou ki te moi i ngai tahu me ngā iwi e waru, e me ana o te takiwā nei. Nō reira ko te pākahatanga mai o wauareo hoki ki a mātou o Ngāti Kuia. Engari, kei reira tērā poka aha ko i hopu kina e te Pākehā. Kua tino pai rawa, kua tino waimaeri e mātou kei reira tonu e rau ngā kōrero, kua hopu kina. Kia mōhio ai rātou, ko Ngāti Kuia tēnei, no te tauihu o te waka, kaua e hara mātou i a Ngaitahu, he iwi toko waru i roto i te tauihu, ko mātou tētahi o era iwi, kaua pōhehe ko Ngaitahu ki te tangata whenua o te Waipounamu katoa. Nā reira, koina tā mātou hiahia ki te whakahoki mai te iwi, ki te marae, ki te kāinga, kia whakaraura i tō tātou reo. Kua kite au i te kaha o te whānau a te waka tū rātou ki te marae, engari i mua i nā karaihe he whakamā rātou, kore o te tino mohi o te waiata, engari nei ka tū ka bau, ka e miharo rawa. En koira e tahi o nā momo painga o nā karaihe reo, me te karaihe whānau. Koira te me nui, he whānau. Ko nāku ake, ko te whāngai o te reo me ona tikanga. Kia whakarite he rautaki pia. Kia hono atu ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, a Māori mai, a Pākehā mai, a Haenamana mai, a iri te tonu. Ko tahi anō te huarahi kia mātou, te kōrero kia mātou, mā a mātou tikanga. Due to extensive consultation throughout the iwi, te runanga o Ngāti Kuia have now created a mātauranga strategy, He Toki Pākohe 2025 and beyond. He Toki Pākohe is a direct reflection and embodiment of their sentiments. This strategy likens the journey of education to the shaping and carving of Pākohe using toki, from using bigger toki for roughing out carvings to the small toki for intricate designs. They are all important and build upon the work of the previous phase. He Toki Pākohe is based on 5 key areas identified by whānau. Mātauranga marae will ensure that our Ngāti Kuia marae are flourishing and thriving. Mātauranga ao Māori will assist whānau to be strong in the unique cultural identity of te reo o Ngāti Kuia me ona tikanga. Mātauranga angitu will help whānau become successful learners through multiple educational pathways. Mātauranga Pākihi will ensure Ngāti Kuia whānau are well supported to become skillful and successful business people. Mātauranga Oranga will provide whānau with the tools to live according to their aspirations. Another key iwi initiative are Pua Pods. The tribe now provides safe and fun spaces for babies and their parents to learn te reo Māori me ona tikanga of Ngāti Kuia. Hoi anora ko te pua, o ngā mokapuna kuia tete i kaupapa i whakaritia i roto i ngā tautata nei, e ai ki te rautaki. Ko te pua, e ahu mai ana tērā ingoa i tete o ngā karakia, i roto tete o ngā tupe, i roto i era o ngā kōrero, i whakarauora tia notia. Ko te rārangi kōrero e mea ana tātaka te pua.
Tātaka te pua e meana kia āta whakaritia te kākano. Kia tika te whakatipu, te whakarite i te kākano, ko te pua, tō mātou kupu ake mo te kākano. Nā reira, ko tātaka te pua, ko ia te wahanga kua tango atu hei ingoa mo ngā kaupapa reo Māori, kia āta whakarite ni taua kākano, tātaka te pua. Nā reira, i whakaritia e tehi akoranga reo, me ona tikanga ki runga marae i ia wiki, i roto i ngā tau, engari ko te pua, ko ia e meana ko te mokopuna pot. Te oranga o Ngāti Kuia tamariki mokopuna mo Apōpō. Te oranga o tiwi o Ngāti Kuia. A kui mā koroma, tai noa ki nunga ngā tamariki mokopuna. Kāre noho pōuriuri, pōtangotango. Noho ao, māramatanga. Noho tūturu, Ngāti Kuia. Ko te mea nui, kaua ware te aroha. Ni mea whakapiri ngā mea katoa. I roto i aku mahi mo te pua, kua whakaritia tehi marau, pai ki te raukapu, engari he marau hou mo te pēpitai atu ki te whitutau. E whai ana i te māramataka, ngā ritinga, kua whakamahere e ai ki te māramataka, me ngā kaupapa ake o te iwi, pēnei anō i aua tikanga e whau i korotia nei. Me te whare tauawhi, e me ana ko te ora pai, te ora tika o ngā tahi e whao te tangata. Te āheningaro, ka moio ka tipu ngā tahi, ngā mea, te wairua, te heningaro, te tinana, me te whānau, kaua ko te mahi āheningaro anaki. Pērangi au ki te tuku mihi ki te ruranga o Ngāti Kuia, nā rātou e tautoko ia hau ki te tui mua i te whānau hei kai ako, mo e rima nā tau nai nei, so nā mihi nui rawa atu ki a rātou, i a rātou kaha ki te tākuha, te aroha ki te whānau nei, ki te piki a mātou reo. And ki te whānau, kia kahara, kia kaha, kai awarohia tō ara. Kia ore te whānau. Nā te mea ko a tātou tikanga, te reo Māori, ko tō tātou tuakiri, te oranga tonutanga o te iwi. Hei aha te mahi pūtea. Hei aha te whai i ngā rawa. Ki te kore he tikanga, ki te kore he reo, ki te kore he tuakiritanga. Ko kore tō tātou iwi. Nā reira me mau, me pupuri ki enei, ki ngā tikanga o tātou tipuna. E tātou kārawa kia whakarongo mai o mātou ino i tēnei wā. Uhu ki ngā mea ki a koe māu nei whakapura mai i ruti a koe te whitingatanga mai o te toi ngārangi. Ui rā e o kia whakatau mai te aji o rangi i rungi a rangi rawa ko papaturu ki a mātou ngā uri whakae ke iho nei. A Ngāti Kuia tiwi pākohe, tiwi karakia. Tiwi pumai ue roti i te tauiho te whakamā, i te whai au te ao mārama, haumi, hui e, tāki. E te whakatau nau te pohiri, ki te hoi ere o matua hai tere, kai awarona i arataki, ki ruta. Tutu mapo e tu maira ki runga, koe a te iwi pako he Ngāti Kuia, maranga maira e ngā mokopuna ki runga. Ki te pohoro kuia, kei raro motu e ka, titi rangi mo tere, titi e
tuna rua paka, te matau te tauranga, maunga tapu ki titira kawa Titiri whakamaua, e whanake ake.